Dwi'n cywio fewn cyw i allu chwarae Overwatch. Ella neu beth arall ta mae hwnna yn llwytho. Alli mae goliadau fi. Bang. Bang. Hwn yw'r mood maker. Bang. 4,000 players. Oedd o'n 20,000 gyna. Helo, os dwi'n gwachio fi. Fe'n ei... Be os na hyn? Cool. Ia. Ia, fel hyn o'n i'n teimlo pryd o'n i'n pryd o'n i'n gwachio The Queen yn one box. So be allai chwarae ychydig sydd ddim wedi ffwcio fyny rest y stream fi. Mae gen i fi trombone champion. Ond dwi'n isio hwnna yn wastio hwnna ar stream yma. 3,000 in queue. Class. 8:00 mae do. So pobl actually yn Overwatch. Faint o bobl sy'n streamio Overwatch rwan? Let's have a look. London? Browse. Hyn i fewn. Sbetter y disgwyl. Dwi byth am chwarae Overwatch 2 yn meddwl mae'n wastaf amser. Wel, diolch mae'n wastaf amser sy'n joio fe, na di? Dwi'n... Os ti wedi cael beth chdi angen allan Overwatch 1, fair enough. Llai hollol derbyn hynna. Ond, na, dwi wedi bod reit psyched am chwarae hwn. Dwi wedi bod yn... Yeah. These are my people. The 99%. Ond na, dwi gwybod mae yna lot o stuff. Lot o pobl yn cwyno am y free-to-play thing. Ond fel rhywun sydd wedi chwarae lot o Warzone a lot o Apex, dwi rhyw fath i arfer efo. Swn i'n licio swn i'n mwy flin amdano fo, os dwi'n hollol honest. Ond dim. Hwnnw. 2 person yn stream yn Gymraeg. Chwarae lot am y... Ie. Dwi'n yn awesome y bell... Na, dwi'n yn awesome, ond dwi'n confident yn Overwatch. Mwy na dwi'n unrhyw FPS team shooter arall. Dwi'n mwy confident yn hwn a fyswn ni yn... O'n i arfer chwarae lot o Team Fortress 2. Ond fi ydy the most watched Welsh language stream ar Twitch ar hyn o bryd. Sorry, Steph. Ond most watch.
So diddorol, dwi'n dilyn nhw yma. Na. Dwi'n ofyn chwarae'n hyn. Dwi jyst yn mynd i... mae'n sgwyddo fi rôl. Entering game. Entering game. Strap yourself in, lads. Time to take action. Bow down. Keep it moving. Heroes assemble. Incoming! Preparing to push. Get ready. Get in there. Victory draws near. Now or never. Let's do this. Dwi di efo resolution hwnna. Mae sain ma'n isel tan di. Wel, mae'n ddech chi'n union fatha Overwatch. Gobeithio fod... Hugh Streams ti'n atho Morgan. Dwi lyfio nhw. Dwi wedi prynu'r Battle Pass. Paidwch yn judge fi, ond dwi wedi prynu'r Battle Pass straight away. So, let's have a look beth sgynna ni fan. Cross progression. Okay, I'm gonna be now. Dwi wedi confirm hwnna. Yay, so dwi wedi automatically unlockio hi cos dwi wedi talu. Dwi wedi unlockio hwnna. Dwi'n licio sy'n mynd edrych. Dwi'n mynd i ddweud hynna. Okay. Ai hwn ydi... a Battle Pass dwi'n Count merge in queue. Okay, yna yw. Okay, so mae ddim yn cael drosodd. Wp, dwi'n Heb je het zo dan? Iawn. Ti'n gwybod pa mor gyflym... Na, dwi sgwini absolutely ddim clem wan. Dwi...
So dwi wedi unlockio hi'n barod. Cos dwi wedi cael y pack. So, fel efo, ti'n unlockio hi tan... Okay. Faint o bell mae hwn yn mynd? So dwi eisiau level 80 i cael... Fucking hell, better assets. Mae hwnna. Okay. Mae fath o bob un arall. Lle mae... Ydy'r challenges ma? Win first game. Okay. Heroes. So dwi efo pob... O, mae hyn yn wahanol. Iawn, okay. Also, Overwatch 1. Oh my god! Be'n mynd fyny? Oh, give me 2,000 credits. Ideal, okay. So, gach ni Overwatch 1 outfit ag Overwatch 2 outfit. Okay. Go-tos fi. Oh, hwnna locked. Shit. Sometimes available in the shop. Iawn, okay. So, dwi eisiau dal ar y shop. Okay, so mae lot o outfits gwahanol lle nagos. Pob di cael outfits gwahanol. Really, dda. Iawn, lle bach shop. Lle dwi'n cael gwario pres fi. Fe arall dwi'n chwarae lot o.
So dwi'n reit siŵr dwi'n unlockio hwn. Atho Twitch strap. Os dwi'n gosio 6 awr o Overwatch 2, so... That's pretty cool. That's fun. Dwi eisiau gwybod lle mae'r siop i ddechrau gwario. Social. New hero. A hier practice range i gychwyn, jyst i fi gael feel amdani. Sure. I'll find my own path. Iawn. What? Oh, iawn, okay. Healing. Ultimate's charging. How embarrassing. Yn y gynt, fel? Na, cael yna. Stuck speed ar hwnna. Hwnna. So protected charm. Teleport. Okay, some lot o... I'm with you. The breeze brings relief. Okay, bach yn slod i'r Mo, daijoubu. Okay, yn y bach y delay ar hwnna. Koko yo. You were being rude. Double kill. Let the kitsune guide you. You do not, sir. 7 the fox spin that rushes forward, accelerating the movement, attack speed. Okay. Mae'n faint dwi'n licio hwnna, de. Okay, let's play some games. So be, yn ranked i gychwyn. Just... Mae'n edrych fath o Overwatch 1. So bach yn... Iawn. Game gynta fi. Yn Overwatch 2. Mae'r un tank yn... I'll find my own path.
Stay in sight, and I'll keep you safe. I've got a few tricks. Over here! Five, four, three, two, one. Round one. Mae yn teimlo bach wahanol. Don't be too reckless out there. Keep an eye out. Oh, ie, mae yna... Over here! Okay. Restoring balance. The breeze brings relief. Soothing your wounds. Healing stream connected. Catch you later. 大丈夫? Just in case. Come on. Thanks for the boost. Kakayo? Kaiki. You take a lot of damage, huh? Restoring balance. Thanks for the touch-up. This ends now. I'm with you. Let the Kitsune guide you. Taking the objective. Objective's mine. Carried on the wind. What's up? Much for you to do. もう大丈夫. Got trouble. Let me balance you out. Carried on the wind. Best round. Woo! Mae'n placebo be fydd yn teimlo wahanol. Ie. Should win though. First game, first win. To 0. Oh, Jesus, ute. I've got this rash that won't go away. I've tried everything. Radiation, dirt, radioactive dirt. Mae'n chydig bach yn... Bandaging your mouth. O hwnna bach yn dilyn efo. Ond, 5, 4, Whoa! Hey! Unexpected.
Dwi'n gwybod ddim fod yn flin. Ddim yn flin. Kick out a game. Connection server failed. Oh no. Un gêm o leia. Am sy'n gyd cyfio off ddo, cos ni'n gyd fo'n gêm. Rwan ma servers fod i gychwyn i fyd. So... What? What? Oh, we've taken Overwatch servers. Oh my god. We've taken the Overwatch servers offline temporarily. We should be coming back at 9 o'clock? Eh? Oh. Amser Paris, dwi'n na. So ddylai fo gadael fi nôl i fewn rwan. Q1. Oh, let me in!
Ai hwn di stream mwy llwyddiannus fi rioed. Sio hwnna gall cael kick-out? Di un kick-out. Oh, poker kick-out, okay. You can't get in, the servers are down. Dude. Nijo starting with a prime, Elise with a prime as well. I'm not gonna get log chat, we're just stuck here. Everybody's just stuck in this, right? Hypkin is still going. Hypkin is still going. I was talking to a woman in Ruskin Court, and she said she's on a diet, says Joyce, finishing her glass of wine. She's 82. Zimmer frames make you look fat, says Ron. Simon! Oh, shit. Oh, okay. Hynna'n esbonio fi. Ta mae hwnna'n digwydd, de. Ysgol bach o hwn yn lle. O, dwi'n gwybod. Shit. Shit. Na.
Mae dda iawn efo'r mouse a keyboard. Sut dwi hwn? Dwi'n beth awful yn mynd i fewn ag allan o'n dw. Ella ni bach yn overly keen to stream i hwn straight away. Ond, hwn di'r unig stream Cymraeg sy'n chwarae Overwatch 2 ar hyn o bryd. Ond dwi'n chwarae Speed Tetris ar hyn o bryd. Efo game Tetris. Oh my god, mate. Nah, this is a gunner, this is a gunner. Oh my god, Emrys. Rhywun yn y chat yn gwylio fi efo beth diddorol i ddweud. Croeso chi ddweud beth diddorol. Hwn yn... Oh shit. Oh my god. Oh my god. Bastard! Na.
One of them. The keeper's an awful. Oh my god. Fuck tonight, Emrys. Digon hwnna. Y pobl yn di fewn i hwnna. Dwi jyst eisiau chwarae Overwatch. So we got un gêm o Overwatch gyda. Mae'n clasoedd. Dwi'n cyw am ddo. Ah!
A hwn di stream mwy o boring dwi wedi wneud. Dwi'n meddwl, ond... Getting there. It's getting there. Dwi'n teimlo well fod neb arall gallu chwarae fe hefyd. Mae'n rhywbeth. Ys yn dweud, mae'n pobl i fewn yn efo. Dwi'n gyda chwarae. Ok, di o ddim. Mae'n 50, ie. Mae'n gwisgo vest. Pobl i fewn yn byd, e? Mae Genji God yn ôl, pwy bynnag di o. When in doubt, Geo gets her out. Classico. Classico. Start game. Dwi wedi talu $20 arall amdan y gêm yma. God, what fucking class. Kindergarten. Mae hwn yn American vibes i fi. Ella Canadian? Y peth yna, ie. Na, scenes yna. 34th Street. Are you American? O na, ella ddim. Mae'n dechrau dda. European Ford? Sa amser drwg i ddod yma, ie. Yna. Oh, sbia? 600 miles-ish. I'll take that. I'll take that. Where are you from?
Yeah. We got vibes. Eastern Europe. Eastern Europe. Yeah, Eastern Europe. Ukraine. Ja, de Ukraine. Oh, Russia. Oh, okay. John Carpenter. Las Colinas. Colby Dickinson. .com. Crestview Tower. Decker. Okay. Then in America, in the far way hills. Ydw i yn Linda a Spain. Dwi am dweud fama-ish. Oh, sbi agos. Sbi agos. Dwi'n gallu stereotypio to a T. Okay. Mae dy bins ein, ie? Am I right? Okay. Do not drop. Mission School. Just says y websites na. Iawn, okay. Dwi am dweud Eastern Africa. Kenya, Tanzania. Ah, Nigeria. Last one. Big African vibes, mama. South America. Oedd yn glad gys i'n rhan. Content. Play again. Dwi jyst eisiau chwarae Overwatch.
Rwy'n 10 munud arall i gallu mewn i gêm, os dim. Hwn yn dyd o stream. Gys i un gêm? O'n i mewn a maps newydd. O, gadw'n cyw. Dwi'n y cyw. Dwi'n 40,000 players yn y cyw. So mae hynna'n rhywbeth. Dwi'n just yn y cyw. A hynna'n y peth pwysica. Yn y cyw. Dwi'n yn gofio cael games yna da. 30,000 yn cyw. Getting there. Dim... O na. Dim 4,000 oen. 40,000. Na, ti methu zero allan. Ti methu zero. 30,000. Ydy o. Dim 3,000. 3,000. 30,000 yn y cyw. Sy'n... Mae'n golygu dwi'n mynd i fewn do. Is i fewn gynna ar hynna. So... beth sy'n gyrra fi? Ti 3,000? Och, di sy'n 3,000. Jealous. Ti fewn y barod ar 3,000. Dwi ar 30,000. Dwi'n chwarae un rownd y barod. Eisiau chwarae at y cymeriad newydd. Cael win, eisiau kick out. Let me in! Oedd iawn, oedd yn teimlo at Overwatch. Mae'n dipyn bach yn Canny Valley. Cos mae bob dim cael touch-up. A mae graphics touch o well. So mae'n dipyn bach yn Canny Valley. Oedd Q-streams yn dweud o'n i'n cael placebo. Which, fair enough. Y beth dwi heb checio ydy... hefyd, dwi'n unlockio'r cymeriad newydd na, support na'n start away, cos dwi'n... nes i talu 30 quid, do. Fel arall? Na, ddi iawn. Overwatch. Yn cofio settings chdi gyd o'r un cynt. Mae'n yna rhywbeth. Wy'n cymryd amser i ddod. Mae'n lot o buffs a nerves yn efo. Mae'n lot o symudiadau symud. So... O'n i gofio bach yn sluggish, ond eich jyst heb di chwarae i digon. Ia, rewi tre mains fi. O weird a just un tank trwy isio fan. Oedd hynna weird.
So bod teimlo mwy wan. Yn lle fatha games yn gynt wan, os gach chi un tank da. Gach chi just hunker down. Oh my god, connection failed. What? No. Sut dwi'n boeth ag yn oer un amser? Does make any sense. Os ti'n... os ti fewn, illa... Ti eisiau streamio yn chwarae yn lle? Os ti fewn. Watch a glwtio gormod, cos illa nes i... nes i kick out o'r un gêm, cofio. Swn i'n fel hyn. Dwi'n just eisiau chwarae. Dwi'n... Ffeindio crying emoji. Let me in. Let me in. Oh my god. 591,000 viewers. Wedi XQC yma? Lot o sôn am XQC yma, does?
Dwi'n licio attitude fo. My god, dwi jyst eisiau chwarae Overwatch. A ma' llai'n chwarae Overwatch. Oh, we are aware that some players encountering unexpected error. This is right. Thank you for your patience. She fewn, she kick out. Oh my god. Dark Ghost in menus. Just say it, newydd. Dwi fancy prynu fel at clever secrets. Don't at me. Don't at me. Oh my god. Ti efo Secret Labs, Owen? Dyle fi cael set Secret Labs? Yes, 2017, mae dal yn dda. Paid â dweud hynna i fi. Fucking nap. Di napa leather. Dwi'n team Red Bull OG. Ie, yeah, lot ydy hynna. Lot ydy, this is the one to get, ie. Yeah. Fel fi cael ei Minecraft. Hwna. Hwna dwi isio. Ond mae hein yn rhatach. Be sy'n rhi leather? Just go, be sy'n T1. Mae gynna fi knock-off chair yn fanna, ie. Y leather yn... Ie, ond mae'n un Genji am 614. Neu Tracer. O your Tracer fans. Neu, ti eisiau un Fortnite Battle Bus? Os ti eisiau cael dy bwlio... O ie, y Titan 20... Sy'n di yma? Yna... Hein, de. Omega. Titan. Ond yna... Ond rhai fi... Swn i'n prynu nhw wan. Wedi product on sale. Yn pen mi wan rhai fi cael un 2022 os dwi'n cael un. Fel mae bren mi'n gweithio.
get up. It's hwnna. Hang on, Excel. So that's House of Dragon. Superman. The Flash. Dota 2. Monster Hunter. Ydi KD a League of Legends? No. The Batman movie. Attack on Titan. Okay. Mae'r wir byd mi isio hwnna, ie. House of Stark. House of Lannister. House Targaryen. Beauty in the World of Warcraft. Wyt ti Alliance. Or Horde. I mean, just Overwatch. That's for the Overwatch enthusiast. We're going to get Omega 2018 on Ash. Okay. Royal. Oh. Lots of League of Legends. Oh, League of Legends. I don't touch that mug. Soft Weave. Mae 70 quid extra i cael hwnna. So bren fi, so rhaid fi cael un o hein ta. Omega, ie. Yeah. Yes, mae'r Titan 2020 yn drytach. Oh, thank you. Just Titan, di o'n, ie. So headdress hwn fi. Office chair, economical office chairs gyda fi ar hyn o bryd. A mae gyda fi fucked up bucket seat o fanna. Up £200, yes, mae o'n... Arctic White to Frost Blue. Yn sy gorau. Hwna, ie. Dwi wedi gwario gymaint amser ar hwn. Sbio ar y website ma.
Dyd ti reid? Y ffocin thing hynny ma'n actually'n gweithio. Na di. O, dwi'n gwybod os mynd i brynu nhw'n. Os dwi ddim... Os dwi ddim yn y server erbyn 9 o gloch, dwi'n prynu... Dwi'n prynu'r set yma. Emrys Promise. O, bach yn iawn, yndi? Na, hein dal yn... Ti fewn gêm o gwbl o'n? Cos dwi'n sbio arno chdi yn fama. Dark Ghost in menus. Wel, logic fi di, os dwi'n cael o rwan, byddai'n gallu... byddai'n gallu cael rhywbeth arall dolyg wedyn yn llaf. That's the plan. Ydyn nhw'n dda, dwa? Ydyn nhw'n dda? Hwn di'r un sgwyddi fi ar hyn o bryd. Hwn yn bollocks. Dwi'n yn gwybod beth i gael. Best gaming chair. What? Dwi'n trust hwnna. Dwi'n fel asgol fi wan.
I reviewed my Secret Labs Omega. Follow gamers, Jesus. Dwi eisiau chwarae Overwatch. Dwi'n mynd i cael boop boop. Hoi, Yo, yo. dych chi fewn yn y server? Yeah, dwi'n ar y... O, ni You know. fewn, eisiau fewn i gêm, eisiau un gêm, eisiau kick out. Ah, Dwi'n meddwl ni'n hacio ac ni'n mor dda, dwi'n meddwl. yeah, hwnna ni. 100%. Game of my life, oedd o'n dweud, na, thank you. Beth ydy yn dweud, like, ti'n o flaen pobl neu rhywbeth? Na, dwi di... Oedd o'n mynd i lawr i 20,000 a dwi'n nôl o'n a connection failed. Oh, man. So dwi'n mynd allan o'r i fewn. Mae o'n... Yeah. Rwy'n fi'n dechrau, rwy'n dweud rhywbeth fel 400,000? yeah. No, 40,000, sorry, yeah. A rwy'n cymryd oesoedd, ond... Rwy'n just edrych ar y heroes. So dwi'n hefyd yn sbio ar Twitch streamers sy'n... Mae lot o nhw'n myth mynd i fewn hefyd, so dwi'n mynd... Yeah. Dwi eisiau Overwatch. Ti di prynu Battle Pass a ti heb di cael... Be ti di... Wyt ti wedi unrhyw pres i fewn, ta ti just yn mynd off Overwatch 1? Be, sorry? Be ti di gwario Overwatch 2 ar hyn o bryd? Dwi'n cymeryd dim byd, ie? Rwy heb di gwario unrhyw beth, na. So ti ond yn cael access i... Ti'n cael access i'r Battle Pass o gwbl? Na. Rwy heb di... Cos Sure, actually. efo Apex a falle, ti'n cael Oh, certain points a Fall Guys, dwi. Ti'n cael certain points, dwi. Yeah. Oh yeah, mae na free battle pass, a Yeah. wedyn mae na premium battle pass. Rwy heb di prynu unrhyw beth. Wyt ti wedi cael y dau cymeriad newydd? Yeah, mae gen i Junker Queen. So pob sydd efo Overwatch 1 sy'n cael hwnna, de? Yeah.
Ond ti heb di cael... Be di hynny, Cynogwch? Rwy ddim cael Kiriko, na. Oh. Ond ti gallu Heroes lock... Ie, Wait, no, Ryan cael Kiriko. It just says, Hero is currently disabled in ranked games. O ie, mae'n 10 days, does. I players newydd. So ti'n cael Kiriko? Yeah. I guess. Rwy'n gallu edrych arno hi ar y hero menu. So ti'n gallu earn a legendary Kiriko skin by watching Overwatch 2 hefyd. Yna'r thing. Wel, be? Os ti'n connectio Twitch chdi i Overwatch, i Blizzard account chdi i Twitch, Yeah. wedyn, os ti'n gwachad 6 awr o Overwatch 2 streams rhwng y 7th of October i'r 16th of October, ti'n cael legendary skin Kiriko. Oh, So- wow. So, Nice. Byddai'n gwachad lot o Overwatch 2 streams, ond dwi'n ffansi un diwrnod just gadael stream on yn cefndir. Yeah. Sut ti'n gwneud hwnna, te? So yn y Blizzard connections ti angen connectio. A os ti wedi chwarae Overwatch ar rhywbeth arall o blaen, allu di cyfuno bod dim yn un o'n. Na, rwy jyst wedi chwarae ar I see. cyfriadur. Mae'n y boi efo hyn... Ti'n gwybod i XQC? XQC, yeah. Streamer, ie, mae o'n... Dwi'n myth yn mynd i fewn iddo fo. Na. A mae efo 112,000 yn gwachio da. Dwi wedi gweld lot o... Dwi'n rhoi di gwachio da, ond mae lot o stories yn popio fyny efo fo yn diweddar. Yeah, mae'n... Mae'n pob amser yn y newyddion. Boi fel adio. Right, dwi di connect o'r Twitch fi. Dwi'n ail refresher stream ti. Just a bit, dwi'n gwneud fi, mae'n literally yn... Mae'n literally yn... Dwi'n sbio cadeiria. Dwi'n ofyn yn, cos dwi'n... Efo dim byd i wneud dwi'n, cos dwi'n disgwyl Overwatch cicio fewn. Dwi'n... It is fi rhannu game fi ar y O Discord. ie, sy'n gallu, ie. Sy'n gallu gwachio chdi. Sy'n gallu... Yeah. Dyna ti. Ti'n gael rhannu hwnna. Dismiss. So ti'n gallu chwarae falle hi? Dim yn... Dall, ie. Cool. Do'n i modd, o'ch di'n... Os o'ch di ddim yn prynu yr Watchers pack, neu beth, be bynnag dwi wedi prynu, Yeah. ti'n gorau ymlocio eitha level 10. Honestly, dim clem. Ti'n... Whoa. Rwy'n mynd mewn i training practice. Unig beth dwi wedi teimlo fi hyd, mae gen i ability 1 hyd i transport, ydi eitha teleportio i rhywun. Yeah. Ond mae'n fatha... Diolch yn llyfn, mae'n bach yn stagnant. Yeah. Lena B... Oh, hi'n supported hi. Yeah. So, left click i syth I'll i find my heals. own path. Right click i syth i Oh, yeah. things in. Channel burst to healing talismans that can seek targeted allies. Thrown projectiles deals increased critical damage. Teleport directly to an ally. Throw protect with charm to make allies become briefly invulnerable and cleanse most negative effects. Wall climb. Let's climb up them. Automatically heal over time. What? Supports and healer dros amser now? Yndi. Mae bob un support yna. Sy'n neud Bridget, efo llai o tanks, sy'n neud Bridget bach yn... weird. Back off. O, na. Wow.
I'm with you. That's pretty good. Uh-oh. I mean, if it just means to be called Overwatch, I'm 24 hours. We should. Mae'n tîm oedd math o cyfeiriad rwy'n sprint button, ie. Yeah, angen sprint button, yeah. Tîm oedd Like yn math o sprint. yeah. Cos dwi'n mylicio teleport. Mae teleport yn reit stagnant. Yeah. Mae'n llyfn, as in, yn chwarae fe hynna. Ti'n cofio seithi efo right button a healio efo left button yn weird hefyd. I'm gonna be riding them and breathe. Oh, no. Ail ability, dwi'n yn gwybod beth i fatha air Take some time influencer. off. Os ti'n tafod ar lawr, dwi'n yn gwybod faint ma'n hannu. I'm thinking Rubbish. That's the spot. Just rwy'n taflu o... Oh. Dau, un... So, un hwnna. Beth oedd hwnna? Protective Suns. Throw protective charm to make allies. Throw that. Hwnna, like, super quick. A 50Q. Some of the fox bit, the rushes forward. Dwi'n dall ti'n neud yr ultimate i'n viable, cos mae'n neud fatha rhyw thing Let the online. Kitsune guide you. Dwi'n yn really dall beth ti'n fod i neud efo hwnna. But mae'n, like, just... Mae'n gwneud, like, Cool. speed boost. Ond just yn y bit yna, ie. Yn weird. Fel low level Overwatch player, dwi'n yn gwybod sut i'n neud hwnna i weithio. O, dwi'n costi Ouch. Oh? Dwi'n colli stream chdi. Discord. Just yn toi. Oh. O, mae hwnna'n. Di, iawn. Junker Queen over in arall now for hi. Ie, a llall dyr un boring mwy nhw, ie. Where's Junkrat? Wait! Oh, oh, hi'n tank, right. My throne is where I say it is. And again, he shotgun. As the queen decrees. Oedd rwy'n disgrifio hi fatha viable changeable. Whoa! You're scattered, mate. Yeah. Okay. Alright, cool. Game Dragon, I streamio throw chdi like bach yn sticio os yna i just siarad efo chdi. my ddim yn bit. So ti'n streamio game ar Discord, dwi'n methu gwachio do. Mae'n sticio ar un llun. Oh, dear. Yndi. Let me. O, mae o'n on. Mae o'n on da. Are they no? Yndi, mae o'n on. O. O ia, ti'n gael gem. Mae hollol newid. Mae ddim yn gem de, mae hollol ffain. Right, let Ti'n me. menu yn? De? Yeah, let me change on- it. Then. Ie, mae o'n, dwi'n mynd at sy'n mynd yn. Mae chdi'n menu Overwatch oedd hollol ffain. Ie. Yn mynd, chdi'n mynd i fewn i... Right, beth am nawr? Na, dal yn rhewi. Ah, what the hell? Dwi'n gwybod sydd yn thing y gem, ta be de? Yeah, no weird. Well, roi methu gweld o ar my blummin', well, you know, Weird. Discord yn cuddio'r Options. screen share pryd rwy'n gwasgu bant o dde. Hwna'n Sut? annoying. Na, i just stopio. Na, just... Yeah, mae'n completely rhawi. Weird.
Rwy'n gweithio just now. Weird. I don't know. Damn it. Yeah, Carnage. when it's in the game, then Yeah. Beth Moss rwy'n newid e i... yeah. So but ti'n menu ynddo, Full screen. ti'n hollol iawn wan. Ti'n fatha... Really? Yn y menu? Mae'n Yn y fine. menu ti'n hollol ffain. So dwi'n gwybod os yma anti-cheats cofio yn y game neu beth de. Yeah. Beth Moss rwy'n newid i windowed mode. Oh, that's tiny. Hold on. If I'm not... O, mi iawn yn. Okay, so windowed mode and fine. O, mae'n slow eto. And stay down. Yeah. Yeah. So fe'n ei... Pa'n y poeni fe'n ei just... Ah. Siarad efo chdi. Ei... They cael to... It's gael about to osmosis. O, rhaid mynd off y website fe'n ei prynu fucking set na. Yeah, mae'r Secret Labs chairs. Rwy'n really hoffi un fi. Yeah. Mae- Mae'n yeah. just chydig... Fatha... Cos mae'n pris PS5, really, yndi. Yeah. Give and take, certain... Wel, roedd fi'n prynu fe December 2017. Mae dal gynnau chdi. Si brynu X-Rocker Gaming Chair 2 flynedd yn ôl, a mae o fatha... Fatha dwi bod yn eista am 40 years. A mae wedi be? Mae'n teimlo fatha dwi wedi bod yn eista am 40 years. Mae'n hollol... fatha. Mae gen i fi Oh, no. office chair reit braf, ond office chair di wedi y dydd. So... Yeah. So gallu neud o pay monthly, just fi sy'n... Mae'n berig sbio ar website fel hyn de. Dwi'n cael free magnetic memory foam head pillow worth £59 da. Yeah. Pa fanna, comes packaged with. Ti beth i decidio dim cael hwnna? Ti'n gorau cael hwnna? Ie, just prynu fo, ie. Ti'n meddwl prynu fe os? Os ti really eisiau fe. Dwi really eisiau lot o stuff. So fe. Na, dwi'n... Cael cysgu arno fe. No! Unexpected server error. O, occurred. ti'n gael kick out hefyd? Oh no, in queue, 0 players ahead of you. Rip. Ie. Oh, Overwatch yn hoel. Ie, fydd o, dwi'n meddwl. Fydd o. So be, dwi'n mynd i chwarae hanner awr o trombone champion yn lle, dwi'n meddwl. Trombone champ. Ie, Nice. dwi am newid i trombone champ. Cos dwi'n yn gofio gallu mynd i fewn i hwn, de. Trombone champ. Methu mynd fewn i Overwatch 2. Mae Discord yn dal dweud rwy'n chwarae Overwatch. Overwatch 1. Crap, ie. Dwi'n gwybod fatha, mae'n literally awr gyntaf o ddod yn live, ond... Bwyd yn deg. Classic Blizzard launch. Classic Blizzard launch, ie. Yeah, crazy worship, crazy day one Blizzard. Woo! Yeah. Actually, siarad am servers, rwy fi'n cymryd lawr pre-production server yn gwaith heddiw, so rwy ffyn. O, ie. You know? Dyf llawn servers heddiw. Serve yn y brain. Yeah. Dwi wedi bod yn... Dwi'n cael internet newydd. Wsos nesa. 900 meg lawr. Well, Nice. so o'n i'n meddwl, dda...
cael gafel ar hen PC. Dim hen PC. Mae gen i PC hen fi. A iwsio hwnna fatha server i fatha Minecraft a felly. Nice. So dwi'n gallu just gosod Nice. Linux yn o'r swn. A just neud server yn o'r swn. I rhywbeth. Yeah. Really. So, dwi'n yn gorau bod yn hwnna net. So, mae hwnna'n rhywbeth. Cos os gwyn 900 meg, allai rhedeg hwnna constantly in the background. Mm. Neu allai Nice. self-hostio WordPress site. Just cos dwi'n gallu. Dim cos dwi isio. Yeah. Hwn yn dweithio. Tom... Roedd un o'r ex-colleagues fi ar yr host o Minecraft server ar Microsoft Azure. Roedd yn cael virtual machine. Yeah. A roedd yn cael lots of webhooks am fe. So roedd yn build an simple dashboard website. But roedd ti'n gallu troi y server on and off. Oh, cool. A roedd yn ysgrifennu webhook mewn i Minecraft. So pryd roedd dim beat neb ar y server am hanner awr roedd yn troi lawr i'r virtual machine. Mae'n cool. Yeah. Dwi'n siŵr yn gwaith. And, yeah, dwi'n cofio back in the day, pan ni'n coleg, nath ni wneud poor man server Minecraft, o nath ni wneud, setio fyny Google Drive i fyny a 2 machine, fi a Yeah. met fi, a reid y servers, gosod server ar hwnna. So, o'ch o'n gallu chwarae fo un ar y tro. So, o'n i'n chwarae fo. A wedyn, pan ni'n stopio chwarae fo, oedd o'n gallu... Oedd Google Drive yn automatically uploadio fo dim, obviously. A wedyn, oedd met o'ch arall gallu chwarae fo efo bob dim o'n i wedi wneud yn y server. Oedd o'n awful... o ran actually defnyddio fo. Ond, dwi am... Trombone champion. Ond dwi am wneud PC efo stwff allai just mynd at anytime I want. Dwi'n chwarae trombone champ. Ti wedi gweld trombone champ o blaen? Ond na. Beth ydi e? Mae o fatha... Mae'n dechrau warm-up. Rhythm game. Music rhythm game. Mae o'n... Fatha Guitar Hero I trombones. Oh! Dwi'n gweld. Nice. Pa controller ti angen dyna? Mouse. Just a mouse. Ydy, mae o'n anodd. Mae gen y gêm fatha lot o... lot o personality. So hwnna just warm-up. Wedyn, mae'n efo hits I gyd. So, Ball Game, Old Grey Mare, Enkili, na nhw sy'n hawdd. O, mae can nhw baboons. So, dwi'n hwn I can sy'n nid yn poblogaidd, can yma.
go. Should just really try to soon on our stream. We would both have been like expect that he wouldn't. What a tune. Basically just an i'r gêm. O, C ges i. O, na, ges i E. Nice. Ond ti'n gallu unlockio stuff, Yeah. which dwi heb di wneud, obviously. Ti'n cael shop. The free improvisation e. Ond mae yna lot o... Ie, dwi'n gwybod sut ti'n cael ei. So mae yna hwn. Hwn yn dda. Star Spangled Banner. Over 9 songs that feature combo. Oh wow. Dwi'n licio'r fideo to o to. Yeah. Remember if a broad fi angen chwarae hyn ar bugle? Oedd? Yeah, her fy'n gwneud Camp America, so fy'n gweithio mewn un o'r summer camps mewn America dros y haf. A fy'n arfer chwarae trumpet rwy'n fy'n ysgol. Fy'n dweud, right, ti cael y bugle duty. Oedd o'n lofio freedom wedyn. Oh yeah. Red, white and blue. Just dyn a burger yn diwedd. What a nice burger. Dim lot o squadron though. Oh. Na. Dwi'n gwybod lot o hein. Fel arall. Stars and Stripes. Watch out, William Tell. Dwi'n cofio fideo Putin mynd i weld y Lad Africa am military band yn chwarae national anthem yn Russia. Hwna vibes. Dwi'n cofio hwnna, Craig. Oh my god, mae'n swnio. We're carrier. Really shaking. Cramp yn llaw fi. Oh no. Mae'n a message ar y Battle.net now. We're aware that some players are encountering an unexpected server error message when attempting to sign in. This is actively being worked on. Thank you for your patience. Shut up, Blizzard. Wel, ti a fi di gallu mynd I fewn ac a kick out yn syth. Yeah. Hwna sy'n noi fi mwy am byd. Yeah.
Wel, rwy'n fi'n cael ei cicio allan pryd rwy'n exit o'r game mode, so... Perhaps mae'n trio gwneud, like, rhyw fath o, like, reconnection pryd ti'n mynd nôl i'r menu or something. We've heard you. We understand. O, dylai bod hwnna. We've heard you, didn't... Yeah. Stars and Stripes. Wie gaan Stars and Stripes na dan? Maar dylai... The trombone is related to the trumpet. They are cousins. Di chwarae Rainbow Six rwy'n meddwl. Llaw fi! Gallu gwneud e, come on. Gallu teim... Mae like... Ar wrist fi yn dechrau brifo just gwylio'r game hyn. Aye. Oh. Ella bod beth i wneud efo ffaith dwi'n rhedeg DPS isel ar mouse fi. Dwi'n rhedeg 850 DPS. 850. So... Ball game. Update. In England, trombone is spelled trombone. Okay. What?
Yay. Don't really give them public domain names, the mill. Warm up, okay. A bit of man like custom Yeah, songs, something probably. like those. Man, open Agree. source guitar heroes. Yeah, yeah. One is stuff insane over. I've never gwylio stream or even chwarae hwnna. I've been like chwarae o fan submissions. Yeah. Pob ti eisiau chwarae'r un Can Dragon Force there. Yeah. How Mozart envisioned that song going. Trap mix hwnna. Yeah, hwnna'n true vision imagined. Holy wow. Yun, Trombone Skies. Mozart definitely drum and bass artist os rwy'n byw. Oh, so guaranteed. So, yeah, EDM, so hwnna de. Yeah.
gwybod sut lle cynnig dy hun yn efo. So os ti'n gallu yn gwneud fi'r can perffaith. Ddim. Fans. Oh, nice. Just... Dim byd yna. Fa bwn. So can you play mae'r babi ar trombone? To this day, scientists don't really know how a trombone makes sound. Ooh, be doing. A mystery. Oh, the growth. Bydd i'r can anodda. Gawn ni y can anodda a call it a night, dwi'n meddwl. Dwi'n siomedig gawn o'n dyn gem. Gladiators. Gladiators yn 1, 2, 3. 8 seren allan o 10. 8 seren allan o 10. Mae hwnna di ffastan ar hynny bryd. Tom Brown ffwrw... Bom! Oh my god. Dwi'n hwn, actually, dwi'n ni dau, dwi'n ni hwn. A dwi'n defnydd y can ffasta wedyn. A professional trombone player is known as a tromboner.
Oh. Dwi'n gwybod beth dwi'n neud New Year's Eve fan. Yeah. Roedd hwnna'n beautiful rendition. Track select. Iawn, hwn di canol o fi. Rhaid ffasta. Jam... Okay. Ydy difficulty yna. 34 countries have outlawed the use of trombone. 6 countries... Oh my god. Oh my god, I'm fast. Oh my god. My days. Oh my god, it's got dim brek. Oh my god. Iawn, dwi'n mynd trwy 9 star arall a wedyn dwi'n mynd. Eisiau Nice. di ddo? Oh, they're pretty they're pretty good. Hwna di'r gweithas, di gwyddi. Hwna'n 9. Ta o Canada. Dwi'n neud o Canada. Oh, Canada. Dwi ddim yn neud hwnna da. Oh. Beethoven's Fifth, dwi'n gwybod beth di hwnna. Ska song. Skip to my little... No, dyma un fast arall. Dyma, na, o Canada. Nid o Canada, cos mae dwi'n brif fan. Trombones contain spit valves that allow you to blow gobs of your nasty spit all over the floor. No. 50 facts. Wow. Nice. Dwi'n eich Champion. Diolch yn fawr iawn o ein am sticio efo fi. Well dwi'n cael games o Overwatch yna da. Neu fydd ein... Yeah. Neu fydd Just ein... so many methu Yeah. mynd mewn I game. Mae'n disgraceful bod game free to play yn... Mythic... Yeah. Yeah. Anyway. Pam maen nhw ddim yn bobl lan o servers am heddiw, come on. Yeah, but boost the servers, they just boost the servers, mate. Just get it going. Boost button. Mae'n just gwasgu'r boost button sy'n mewn Yeah. eisiau. Just fucking... Neu AWS. Mythic boost. Iwsio'ch Yeah. machines ni. Gosodwch malware... Yeah. Gosodwch malware ar machines ni, lle ydych chi'n neud crypto minio ar machines ni. Ond, Yeah. Your turbo buttons ar hen PCs, just gwasgu nhw. Ah, yeah. Yeah, the thing, yeah. Yeah, nuts, yeah. Dwi'n watch a lot o eto stuff ar YouTube about LGR, neu lot o hen computers.
Oedd wastad turbo button fatha. Yeah. Pam... Brian fi de, dwi'n gwybod pam sa'ch chi ddim, ond pam di pobl ti'n constantly pwysio turbo button de? Well, roedd y turbo button, actually, yn lleihau frequency o proses oedd fe. Roedd e ddim actually roi ti mwy speed, roedd e'n actually lleihau. Oh, yeah? Yeah, roedd e'n actually Okay. downclock o'r proses am, like, rhyw... Sa'n cofio pam, roedd e'n am, like, emulated rhyw IBM. Iawn, okay. Ddim actually turbo. Old tech. Yeah. Iawn te, dwi'n off yn y stream. Diolch yn fawr iawn. Wyla i chi, Iawn, diolch yn fawr. Ta. Wheel. Oh.